Uganda yakoze amatora kuri uyu wa kane, internet yahagaritswe mu gihugu hose. Bobi Wine arangaje imbere abakandida 9 bahanganye na Perezida Yoweri Museveni uri ku butegetsi kuva mu 1986. Ingabo za Centrafrica zifatanije n'abacanshuro b'Uburusiya n'abasirikare b'Amerika basubije inyuma igitero cy'abarwanyi b'urugaga CPC ejo kwa gatatu mu nkengero z'umurwa mukuru Bangi. Ethiopia ikomeje kuburira umuturanyi wayo Sudani ko imaze kurambirwa kuba icyo gihugu kirundira abasirikare ku mupaka mu karere kamaranirwa. Umuyobozi w'akanama gashinzwe ubusugire bwa Sudani yarayasuye ku karere. Abanyamarawi bavuye mu gihugu cya Afurika y'Epfo batinya inzara mu gihe igihugu gihanganye n'indi nkubiri ya virusi ya corona, bamenaguye kandi batwika gereza Bwoko aho bamaze iminsi bafungiye kuva bakigera mu gihugu. Naho muri Alijeriya abantu bo mu bwoko Amazigh manitwa muri Afurika y'Amajyaruguru bizihije umwaka mushya wabo bakora akarasisi ka Gakondo banafungura bifuza kwimbatira uwo muco.